Det du finner sannheten, men ingen lovte det at den sannheten skulle være fin eller lite brutal. Jeg har funnet ting og tang som vi samler underveis om adopsjonen, og her står det «Priyange Casamanti». Du var akkurat den lille frøkna som vi ønsket oss. Det var veldig vanskelig å møte mamma den første gangen. Jeg trodde det å finne henne skulle gjøre meg heil. Men det ble jo ikke sånn. The problem was when I started to understand that like everything doesn't seem legit. You will never find out exactly the truth. That's difficult. So you need to follow your intuition and look at facts. Kan du høre meg? Det kan virke som jeg har en falsk adopsjon. There should be a file in probation department. There should be a file in Salvation Army. There should be a file in court. They have destroyed. They are destroyed. Oh, yeah. I started asking questions when I was 3 years old, looking for my mother to the street. The thing is that he is also my father. We are safe now, that's what I said. I didn't want to be adopted from Sri Lanka. I wanted to be with my family.